Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yemeje ko u Rwanda rurimo kuganira na Leta zunze ubumwe za Amerika ku kuba rwakwakira abimukira iki gihugu kirukanye ku butaka bwacyo. Mu gihe gito gishize, ibinyamakuru muri Amerika byatangaje ko u Rwanda rushobora kwiyongera ku bihugu birimo El Salvador, Mexico, Costa Rica na Panama byaba byiyemeje kwakira abimukira Amerika idashaka ku butaka bwayo. Mu buryo bujya gusa n'ubu, ibiro ntaramakuru Leta n'ibinyamakuru muri Amerika byemeza ko mu kwezi gushize u Rwanda rwakiriye umunya Iraq Leta ya Amerika yirukanye ku butaka bwayo. Washington Post yasubiyemo umwe mu bategetsi b'u Rwanda itatangaje amazina, yemeza ko u Rwanda rwiteguye kwakira n'abandi kuko rusanzwe ruzwiho kwakira abimukira bari baraheze muri Libya. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yemeje amakuru y'ibiganiro na Amerika avuga ko bikiri mu ntangiriro. Yaragize ati ntabwo ari ibintu bishya kuri twebwe. Muzi neza ibikorwa twakoze bijyanye no kwakira abimukira bari baragoswe muri Libya. Ni uwo mwuka turimo wo guha andi mahirwe abimukira bafite ibibazo hirya no hino ku isi. Rero ubu turi mu biganiro na Amerika. Ntabwo birarangira ku buryo twavuga ko bizagenda uku n'uku. Mu nama y'abaminisitiri b'ubutegetsi bwa Trump, Marco Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yatangaje ko arimo gushakisha ibihugu byifuza kwakira abimukira. Washington Post isubiramo Rubio yagira ati turi gukorana n'ibindi bihugu tuvuga ngo turashaka kuboherereza bamwe mu bantu basuzuguritse cyane. Yongeraho ati bikaba byiza kurushaho bibaye kure cyane ya Amerika. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamagana uburyo ubutegetsi bwa Donald Trump burimo gukora ibikorwa byo kuvana bamwe mu bimukira muri Amerika. Ibi biganiro na Amerika bihuriranye n'umuhate wa Washington wo kuba umuhuza mu kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya DR Congo n'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere unyumvise kandi ukaba ukunze ibyo nkora, kanda subscribe. Ukande no kunzogera yegere subscribe uyifungure, maze ukanda handitse all kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika kandi ujye uzibona zikigeraho. Nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Washington yatangaje ko ayo masezerano y'amahoro nasinywa azazana n'ishoramari rya za miliyari z'amadolari ya kampani z'abanyamerika mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri RDC ndetse no mu Rwanda. Muri 2023 u Rwanda rwumvikanye n'ubutegetsi bw'ari Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak amasezerano yo kwakira abimukira. Ubwo butegetsi bwemeye gutanga miliyoni zirenga 300 z'amapaundi mbere y'uko umwaka ushize ubutegetsi bushya bwa Minisitiri w'intebe Keir Starmer wo mu ishyaka rya Leta butowe bugahagarika ayo masezerano. Uretse Ubwongereza, igihugu cya Denmark nacyo cyatekereje ku mushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda. Gusa ntiwageze ku cyiciro cyo kujya mu bikorwa. Mu gihe ubutegetsi bwa Joe Biden bwafatiye ibihano bamwe mu bategetsi b'u Rwanda kubera uruhare bashinjwa mu ntambara mu burasirazuba bwa DR Congo, ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump bushaka kugarura umubano mwiza n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi binyamakuru bivuga ko uku kwegerana n'ibiganiro hagati ya Washington na Kigali byatangiye nyuma gato y'uko Trump agera ku butegetsi. Ubutegetsi bwa Trump kugeza ubu bumaze kohereza abimukira muri El Salvador, barimo n'abaturage b'ibihugu byo muri Afurika bari batuye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Mu kwezi gushize, ubutegetsi bwa Trump bwereje mu Rwanda umunya Iraq witwa Omar Abdulstar Amen nk'uko bivuga n'ibiro ntaramakuru Leta. Uyu ashinjwa na Iraq na Amerika kuba yarigeze kuba mu mutwe wa Islamic State. Muri 2014, Amen yahawe ubuhungiro muri Amerika mbere y'uko atangira kurega ubwicanyi yaba yarakoze akiri muri Iraq. Ubucamanza muri Amerika bwategetse ko atoherezwa mu gihugu cye cya Iraq ku mpamvu z'umutekano we. Ariko byemezwa ko ubu butegetsi bwa Trump bwamwohereje mu Rwanda. Abategetsi b'u Rwanda ntacyo batangaje ku kwakira Abdulstar Amen, ariko Washington Post isubiramo umwe muri bo utaratangajwe umwirondoro avuga ko nyuma yo kugezwa mu Rwanda Amen abishatse yemerewe kuba yasohoka mu gihugu akajya ahandi. Leta zunze ubumwe za Amerika zirashishikariza u Rwanda na DR Congo kugera ku masezerano y'amahoro azagendana n'amasezerano y'ishoramari rya miliyari z'amadolari ku ishoramari ku mabuye y'agaciro nk'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika bivuga. Ibiro ntaramakuru Leta bivuga ko Masad Boulos yagize ati ubwo tuzasinya amasezerano y'amahoro, amasezerano ku mabuye y'agaciro na DR azasinywa uwo munsi, maze andi nkayo ariko atandukanye mu ngano asinywe n'u Rwanda kuri uwo munsi. Amerika na Qatar bimaze igihe mu muhate ukomeye wo kumvikanisha ibihugu byombi ngo bigere ku mahoro
nyuma y'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Congo, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ubu gafite imijyi ikomeye Goma na Bukavu igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Muri aya makimbirane, ingabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha M23, ingabo za DR Congo nazo zigashinjwa gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. DR Congo n'u Rwanda bose bahakana ibyo. Umusaruro w'ibi biganiro by'amahoro urimo kuboneka kuko imirwano yagabanutse bigaragara muri ibi byumweru hagati ya M23 n'ingabo za Leta na Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Masadi Bulosi yavuze ko hagati muri uku kwezi kwa Gicurasi umukuru w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika Marco Rubio azahurira i Washington na bagenzi be b'u Rwanda na DR Congo kugira ngo bemeranye ku nyandiko ya nyuma y'amasezerano y'amahoro. Bulosi avuga ko mbere y'umuhango wo gusinya ayo masezerano uzabera muri White House, Washington yiteze ko ibihugu byombi bikemura impungenge za buri kimwe. Urugero, ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri DR Congo no kureka gufasha M23 nk'uko rubishinjwa, na Congo igakemura impungenge z'u Rwanda ku mutwe wa FDLR. Mbere y'uko kandi ayo masezerano asinywa, Bulos avuga ko u Rwanda na DR Congo bizabanza gusinya amasezerano y'ubukungu na Washington, arimo ko kampani z'Abanyamerika n'ibindi bihugu by'iburengerazuba zizashora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya DR Congo n'imishinga y'ibikorwa remezo yo gufasha ubucukuzi mu bihugu byombi, harimo no gutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda. Reuters isubiramo Bulos avuga ati amasezerano na DRC ari ku rwego runini kuko ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'u Rwanda rufite umutungo kamere mwinshi n'amahirwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuva mu kuyacukura kugeza ku kuyatunganya no kuyacuruza. Bulos avuga ko kampani zo muri Amerika n'iburengerazuba zabwiye Washington ko zizashora miliyari z'amadolari muri aka karere ayo masezerano y'amabuye y'agaciro namara gusinywa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko babona ko uyu muhate w'amasezerano y'amahoro ashyizwemo imbaraga na Katari na Amerika udahagije, kandi ibintu birako uwo muhate uheza abanyekongo mu biganiro birimo kuba. Nubwo bashima intambwe iheruka guterwa hagati y'ubutegetsi bwa Kisekedi na M23 hamwe na Kigali na Kinshasa, aba bavuga ko ibiri mu nyandiko yerekanywe y'ibyo bumvikanye bidahagije. Mu nyandiko basinye, Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Derse Sanga basabye ko haba igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, babanje kwiga impamvu muzi z'ibibazo no kureba umuti urambye. Mu mpamvu muzi bavuga zitera ibibazo by'umutekano muke, bavuzemo guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Bongeraho n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusugire bwa DR Congo no kwigabiza bitemewe n'amategeko amabuye y'agaciro yayo. Mu bisubizo birambye, aba banyapolitike bane bavuze ko bashyigikiye umuhate w'abasenyeri Gatolika na Protestanti bamaze igihe begera impande zose zirebwa n'iki kibazo, bavuga ko ariyo nzira yonyine y'abanyekongo ifunguriye impande zose. Basabye abandi bose, ni ukuvuga ubumwe bwa Afurika, duha na Washington gushyigikira uyu muhate w'aba banyamadini. Kabila, Katumbi, Fayulu na Sesanga basaba kandi bikubiye mu masezerano ku mabuye y'agaciro avugwa na Amerika ko bigomba gushyirwa ahagaragara kugira ngo habeho umucyo. Naha nsoreje iyi nkuru, kanda like, ukande share, uyisangize abandi, ndetse wisanzure muri komenti uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nge mwari kumwe na Rigisave abayisenga. Mugira amahoro. What's up my people, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero mbazaniye radio nziza ya original yitwa Super Number 1. Ifite FM kandi ivuga neza cyane, igira option ya aux, igira option ya CD card cyangwa se aho dushyira memory card nk'uko abeshi mukunze kubivuga, igira option cyangwa se aho dushyira flash drive cyangwa se flash disk, ikagira bluetooth, ikagira volume igera ku 100, ikagira na button cyangwa se icyo twita master volume. Iyi radio ifite speaker 3 kandi ni shyashya. Ifite equalizer ku buryo yongera base cyangwa se ukegabanya ku rugero ushakaho. Iri kugura amafaranga make cyane, ibihumbi 75. Umujene, umupapa, iyi radio wayitunga. Telefone waduhamagaraho cyangwa se watwandikiraho ubaye ukeneye ni 078 72 562 8 3.